Slovenija i Nizozemska igraju danas u 15:30. Druga utakmica Švedska-Portugal 18 sati. Treća utakmica 20:30 Norveška-Danska. To će biti jako dobro, Norveška-Danska. Skandinavski dvoboj. Danci su naravno favoriti u tom meču. Tu će biti isto između Portugala i Švedske. Švedska je bolja, ali može li Portugal naprijed. I Slovenija i Nizozemska, to će se igrati za prestiž, jer niko od njih neće proći dalje u polufinale. Danska i Norveška, Danska igra za prvo mjesto, što Švedska pobjedi Portugal, Danci i Šveđani idu dalje. A najvjerojatnije će tako i biti, jedino ako Portugal ne napravi nekakvo iznenađenje sutra, da još ostane u nekim teorijama za drugo mjesto. Vidjet ćemo. I što gledajte te utakmice i vidimo se u idućem videu. Pozdrav!